أبدا لا بك غير كل محبة الريح من تلقاء كادمة وأمض البرق في الظلماء من نظام مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فما لعينيك إن قلت فمتى وما لقلبك إن قلت استفق يا إمام مولاي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك ودول الدم والسقم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطايا برة وضنا مثل البهار على خديك والأنام مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق نعم سرى طيف من أهوى
والحب يعترض اللذات بالألم مولاي دائما أبدا للخلق كلهم يا لائمي في الهوى الغدر مادرة مني إليك ولا أنصاف لم تلومي مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك أدتك حالي لا سري اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بري وبري خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام السيوطي وأصول مفهوم الأصحاب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه wayaftahani fayaqulani mongko padha dawuh sapa karone malaikat loro lahu marisi mayit naumatal arus turu sapa sira naumatal arusi kaya turune kemanten. Wayaftahani lan buka sapa karone malakani buka lahu maring mayit, yakni wong mati kang selamat, yakni ingkang ing mati ing mayit kang mati Islam mukmin. Buka kuwatan ing bolongan, namun makna tibi jendela atap, nanti jendela sebelah di atas sangat nika bulungan nika nyaman kuwatan kaf kuwatan kubri nika kaf maknanya jembatan, mon kuwatan aneka bulungan sebelah atas gebek jendela atap. Makna murad ya bulungan apa? Jarang ilmu kuburan ada jendela nah. Wa yaftahani lan buka sapa karone malaikat, yakni malaikat loro buka lahu maring si mayit kang muslim, buka kuwatan ing bolongan inda ra'sihi ing dalem ana ing dalem sandinge sirai ana ing dalem sirai si mayit. Fayanzuru mongko ningali sapa si mayit minha saking kuwatan ningali ila manzilihi maring panggonane mayit wa maq'adihi lan gon lunggune mayit ningali oleh ningali fil jannati ana ing dalem swarga. Bila si mayit kelak lolos dari pertanyaan malaikat man rabbuka ila akhirih wa man nabiyuka ban seterusnya, kemudian malaikat adebu deka si mayit kelak naumatal arus tedunga banenga tedunga kamantan sepenuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Wa yaftahani kemudian malaikat membuka satu lubang kecil di atas kepala. Beri napa lobeng neng lurus secetakan beri lobeng bi malaikat. Beri lobeng kene sekadi lobeng nika bisa tembus bisa ketengal deka swarga. Lobeng kene nika bisa tembus pandangan dari lobeng gelek bisa nyendemin bisa nengaleen ki peneka swarga ben kenikmatan di dalam swarga. Masya Allah. Buka bi malaikat, beri bulongin. Apa boleh malaikat? Ya nemen bisana. Ceritana Sunan Bolong. Oneng Sunan Bolong kan. Ya pinggir ampel je lah. Hah? Babolong. Beri bulungan kan neng pengimamannya. Bulungan kene niku bisa tembus langsung ke Ka'bah. Arah kiblat bingung, dema ngadep dema kiblat dia ngadep dema. Bulungin bi babolong nika. Bulungin aru kiblat congok. Ternyata lurus napa? Ka'bah. Kelasnya babolong dia, benih malaikat dia. Babolong pun bisa ngaria. Wallahu a'lam. Berdereng percaya tak percaya terserah. Mun kula banyak percaya nah karena beline ke pon khariqul adah di luar kebiasaan. Benih kening gawe pecopaan yo pecopaan dadi. Imam lah tak beresongku. Bulungin nyaman mau coba jangan. Aneka satu isyarah malaikul sampeyan nika tak lupa de napa orang-orang lambe ini luar biasa hebat senika. So dia coba blus coba. Bene bulungan gawe coba aja teng aja gawe nyongok kiblat jibilan. Paham nggih? Nah.
Beri pulungan bi malaikat buka pulungan kala kuah kala inda ra'sihi ning sandinge seran lah kaya kasih mayit. Masya Allah. Fayanzuru minha ila manzilihi wa maq'adihi. Pulungin sakone bi malaikat niki bisa ketengal manzilihi wa maq'adihi tempat tempatna ketujuan ketujuan sidain ketujuan luar biasa ning swarga. Apa ketengal bi Gusti Allah lebat pulungan bi malaikat Gusti Allah. Kira-kira orang ngak nikah ngetik napa seneng? Seneng. Yo seneng ngetik ah. Seneng. Mestinya takut dalam kuburan ni kah? Saya tak takut. Le jajal mian mon tak berjanji jajal makin. Njajak bendem mongko bendeman. Dek remerasan orang yang bendem. Ya takut, ya ngetek, ya dalam fi wahsyah yakni kekebeteran dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika ketinggal tempat tenang. Tak ada saya perlu ketakut, ada perlu kebeteraki, seperti gundah gulana, seperti barang saya mencemaskan ada. Karena pun lebri hiburan kela, esen lebri pulungan ni ke bisa ketinggal di tempat tenang. Beda orang ngalapu ada hotel, kita lepu. Sampai montoman depak ke Mekah Madinah, menterpak ada depak ini. Turun dari kapal ni kau tinggal gedung, kau tinggal wah bangunan sangat luar biasa. Petugas haji ngocak, arwah saya kenang nabuan. Tingkat terruah bintang 5 masalah. Makanan saya serba mewah, hidangan, penghormatan dan sepokon ban ngak ratoi dalam gereja ban. Sa boleh saya nyasaki. Ngakan bersihnya melak langsung ke kanan bisa lalak tak ada di dalam hotel ya ada regu lalak je tak ada rengek sobung dari mana kira-kira kita lepu je kira seneng tak seneng Masya Allah berapa je semalam je nyaman hotel Dar Tauhid pas ning napa nyamana ya dan Masjidil Haram Makkah Dar At-Tauhid semalam bisa puluhan juta sehari semalam puluhan juta benih sebulan sehari semalam karena begitu istimewa ada dalam lah kuak orang neng akhirat kisini kene kita alap puji lah pakaian lah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala mun mayyit bagus mun mayyit bagus mun matena husnul khatimah. Mereka ini terus pinta dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jabuambu ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Nah orang ni kekuat pakatengal bertempat tempatna tujuan ketujuanna. Mun mayyit kala mayyit bagus pakatengal manzilihi wa maq'adihi fil jannah. Mafhum mukhalafan berarti orang mun matena celaka si mayyit kala tandi amal. Maka pulungin bi malaikat cuma pekaton manzilihi wa maq'adihi finnar neraka. Kita tempat je lengetek, kita kenang ngere lengetek. Aduh, wah saya kenang naban. Ngaruh olar dalam ruah. Kala jengking. Cek saking ngetek pelebuh cukup penyongok tok je lah cukup menyiksa lah. Salah dalam kuburan lebih tibian rasa takut, rasa kebetir, rasa macam-macam beri pulungan kada jeria. Jongok. Dek rumah kira-kira tambah takut orang saya dalam kebedaan ngak nikah. Nah, kena cekain mainan nikah. Ya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tabu. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه
wallahu raufum bil ibad. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan atau kebajikan yang telah dikerjakan di atas dunia, dihadapkan kepadanya muhdara, hadir ya dan orang gila. Amal-amal kafi pakaton kafi sampai tempat ada pakaton bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Min khairin muhdara, amal-amal bagus ni kowe pakaton kapi bi tempat abi bales ni pakaton bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngarek kana nabaan swarga lebat bulungan gila pakaton dari kubur aja pakaton bi Gusti Allah Subhanahu. Min khairin muhdara, pakaton kapi tempat tabaan kenang nabaan katoju nabaan are tempat. Wa ma amilat min su'in, adapun orang-orang setan di amal bagus berarti punya amal cuban. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Duh mantor ki jauh dak kenangan dia. Mantor kok kita tak pelebuang kok takok. Salah putok lah takok. Gene pakaton tok je le grimesen lah. Paham kok jangan guleng sih. Nih contoh. Mun kala orang turun dari kapal terbang, tonton bareng petugas, pengawal bandara, ke tempat hotel untuk istirahat. Karena berperjalanan dari Indonesia menuju kota Makkah, kota Madinah, giring bareng pegawai-pegawai, petugas-petugas nika untuk istirahat. Buah tempat terjamin makanan luar biasa. Hadir kapi tempat-tempat sampean kita alep aja lebih bisa membayangkan pas pakuwa esena, pakuwa kenikmatna dalam. Sebalik wa ma amilat min su'in tawadu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maleng teku polisi. Tanya lagi, ayo ngejawab di maban. Tempat apa andra? Aro, dulu mbogion pal tempal polempur aduh pada remeng kau dek. Apa kasusnya? Perkosaan aduh balsem genah. Ayo ngaku ban berapa kali betul ketrak di polisi ngarang kata bata-bata ruah hukum nabaan ria pasal nabaan ria pasal PK penjahat kelamin. Nggak baik TV nggak aja ada pasal asli soalnya kula tak apal undang dia PK baan ria penjahat kelamin baan ria. Engkau tak sengaja polisi, di mana pada jihan tak sengaja, enjak jululut. Cerita bagi mak semak kau jululut. Are kena nabaan dia, are pasal nabaan, are undang-undang, are hukum nabaan, tempat nabaan si tempat. Derma kira-kira orang saya tangkap polisi, undang-undang pasal nabi hukum tersedia, bi tempat lah menako akingan ini kemenakutkan wah. Tak saya pelebu je kau le seksa lah. Kone tarap je loh. Belojo te kapi angku ya belojo sempakan tok pak. Genjet tok je lah. Tahu saya pasal wis. Tahu saya pelebu dok tempat sekian meter 5 meter moso 3 meter je. Ya Allah. Pas peku penjara neraka. Ini ke wa yuhadzirukumullahu nafsa ini bali bi Gusti Allah nek paenga hati-hati. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah taala selalu maenga ka kul manjenengan. Anapa sebab wallahu raufun bil ibad, karena Allah ni sayang dak ka bulan. Lebat lesana para ulama, lebat pengajian, lebat para ulama seruti dan para guru sing ngaji. Paenga ka lebat lesana orang-orang gela. Paenga tentang neraka, paenga tentang siksana. Tak mengetek wah tak matako tak katon baca cek keng katon apa ya tak kira lempo sambian masih mapel langsung kurus dadaan mana pak katon bang sila tanya man ngakan aja ngompak ngetelak ada siksa kubur derma
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada "Lau ya'lamu ibnu Adam minal mauti, lau ta'lamul bahaimu minal mauti kama ya'lamu ibnu Adam minal mauti, lama akaltum minha saminal hadits kama qala." Lau ta'lamul bahaimu, seandainya binatang-binatang ternak, ta'lamu mengetahui minal mauti daripada kematian, kama ya'lamu ibnu Adam sebagaimana anak-anak cucu Adam mengetahui tentang kematian, lama ta'kulu ma ya'kulu minha saminan, maka niscaya anak cucu Adam kulit sambian nikah tak bekal ngakan daripada daging hewan ternak gila, tak bekal ngakan nyaman. Lau ta'lamul bahaim minal mauti kama ya'lamu ibnu Adam, seandainya hewan-hewan ternak nikah ngaonengin tentang kematian sebagaimana kulit sambian nikah oneng, maka niscaya kulit panjenengan tak bekal ngakan nyaman, ngakan lezat, ngakan nikmat daripada daging hewan-hewan ternak gila. Koros kapi mek pakane ring tak tahu cek king tahu cek pakane beli tak kira kakan dia ngare aki bi orang pelempo jamin ngakui benar mereka beli aja jaga marde aja deng aja marde karena tak tahu ya lempo sape kan sampian selempo ya lempo tak berapalah, minimal paling tidak ngerti siapa dia tujuan benih karo odi ngakan ngenom mau odi tujuan ngakan ngenom pemati ya bi Gusti Allah la tahu lah cela ngaji bapri ya kok bab mate kok king pancet tak mesamangat ibadah tak matakok dek ka neraka tak matakok dek ka maksiat ya apa biten abah ni keberhayawan mun senikah berhubung tak tahu embi pelempo sape pelempo pakanen tak tahu cek yang tahu cek beli tak kira kakan je tak kira kakan masih lagi beri pakan pakanen ngare aku pakanen terus beli ya ma akaltum minha saminan maka niscaya kulit sambian tak bekal ngakan nyaman dari daging dia lah tak ndek ngakan no sapin tak ndek ngakan eka koros cia daging kadang-kadang itu amal kulit sampean ke payah Pak saya tak payah ngaji ni leso apa salah apaan ki ngaji tetapi untuk amal kulit panjenengan nikah cek kasengkah terawih saya tak ngoceh siapa ngoceh terawih tak leso darusan ya sengkah terawih ki leso pacetunya dia kena leso dikit mula-mula alako ni leso dikit mula-mula istirahat lah menengering alako sampai lako ke sabo lako ke pasar lako ke pabrik deki maghrib mulai dapat kabungko elang payah wis polong bi keluarga polong bi anak bini karena nang seneng ngetok sare payah di ning tunya payah deki mula-mula ke akhirat nyaman wis ya makin jaga aja payah leso ngaji sengka payah sare gila alako yang jaga aja yang baca dek ganggu amal lagi mula-mula dek kuburan mula mati nyaman laku apa mula pasangan kadari jual saya sembelih jual nasi ada sembelih ada orang entar ke gula minta ijazah terolah hari sepasaan jual teronyon malam-malam tahu lama-lama nak kerja gula nak jual mereka duhur tak laresan gula abu tak lah jual longku lagi jual cilok jual di mana pasar keraton kau engkau kerja saja engkau kontrol hari jual benaban mereka duhur lah banyak yang malai tak kasih asal lah gemet banyak aku alhamdulillah ya kau laris jual di mana jual mari dohor keraton kau ya laris ongku santri cek cerdas agak lu banyak kau
terpinter gelur apa? Cuk pinter langsung. Kenoroten dia nyaman apa? Di santri kenoroten kan dia. Enom jong. Bejen kan selen gelu pecel bejen jo. Lah mek langsung enom jong ceng panjenengan tak debu selen yai. Kepenter apa pakai kegendengan ya. Berebet. Kakaknya anak ya. Beri gedeng. Kakan bila oleh. Memetai kombi ceneng ajunan tak debu kombi yai. Soro langsung ada oh pinter nak. Lemon kakek nemu kada jadi kalak manto. Lemes tegenan nareng dia je lah. Nengki pak. Enggak ceritana seranya mana kiai napa Kiai Hasyim Asy'ari Jombang napa wallahu alam lupa kula soro de Syekhona Khalil Bangkalan teraki sorat ria isyara dari engkau lambang ria daya kebala kebeceran ria engkiai sehari dua hari datang sampai seminggu tak datang dem santri saja Bita lepaya sudah leso. Macam bita cereng ajunan ada bu kebe tak ada bu tompak ya. Tetapi tonton netok ceran je dari Jombang sampai ke Madura. Ucap bodoh santri dari ke alaman tongku tepat. Penuh PC tak ada luang ring dia aja. Mula kepenteran jauh wis angel pokon wis. Mula kepenteran jauh wis. Budak wae tak kepenteran. Menrengko nabi lan rehu tuhuongku wa cek tuhunongku dak guru cek tuhunongku tada nuanon sakali ada macam-macam sakali engki kula ki engak bilan umbane ka santri ki zaman Maji Busro Soleh Pak Mufir ki hutuhur ya ki bagian orang nuano sadar bagian reng tetato apa sakali pokon zaman ruwa zaman kasang ki percajongku cepat letak pengalaman nongku rengkonan ni kimun mangken wak be mempas sampai kalah selip kiai nada tipu tok bik murid pokon sampai selip seguni gemet pak apa nih yai je pacet lah mau tak terpenter tadi yai akhir zaman deh coko cotok ada terpenter orang dari nyanyi deng kinangan kayak kening abai kayak tipu abai kinangan padahal lu cek penter kata dia pas paku amon kiai kono bilon pas odi zaman situ tala bangkrut kabeh gemet kabeh kening santri milenial la ilaha illallah naam tadi cek kasangket mula-mula nyaman lah mula-mula ki ngari ngalaku kasemponan alaku saare payah depak kabungko elang payah neng tunya nek kana payah leso kapi bejeng mana tedung sopu soro jege mana ngakan soro ngaker tole ngakan payah diki mula-mula ke kuburan kare tenang lah soboli ke orang se tadi amal dia wah sepenting kan aten aduh lah saya omong aten lah lesong ini ngaki dia jengkok mau siapa semua aten coba sepenting aten le kaki dia tahu apa jengka kita apa sabun taat kaki nih benih orang tak mesti iya bener tak mesti ada saya tahu baca surga neraka ya kayak orang si banyak amal ada banyak kesempatan lah selamat ada banyak kesempatan seselamat lah senikah nah termuka ulman jenengan para semangat ibadah dah ke Allah Subhanahu wa taala nah thumma yarji'un likari-kari balik sapa si sapa al malakani malaikat luru ma'ar ruhi nggawa ruh rone sera majid sete dunga kematan anyar ni lho saya beri bulungan saya tembus ke swarga balik ila samai maring langit wa yaj'alani lan dadekaken sapa si karuni malakani dadekno ar-ruha ing ruh oleh dadekno fil qanadili ana ing dalem lampu ira-pira lampu al muallagati kang den gantungaken apa si qanadil den gantungna bil arsy ana ing arasy masyaallah nyaben-nyaben orang se-Islam sedene sesaene kesebanyak amale sabak bi para malaikat ing kipaneka eru gelek sabak ning dolem beda lampuna
Al-qanadil al-mu'allaqah sekak dimma lampu-lampu gelek nyentel sampai tembus lampu nika bil aras sampai ke aras Pak. Jadi erun orang ini mergena erun orang Islam dia tahu erun orang Islam ini kata ancor erun orang Islam sampean makin ngerasa aki nikmat odi karena sampean ki cekak eruh berarti erun ini juga berpengaruh etobi kerasa sakit karena berderuh ngeno mikir seseger karena berderuh aruna sampean tebu jejak mate tedung be sampean tak tertarik ponan karena arun sampean kita beli beri ngakan tanda beri PC tanda orang ketedung ada eruh apa boleh mate cabut eruh kapi berarti eruh ini kan ngerasa aki nikmat kubur kenapa sih ngerasa aki eruh ya sampean makanya tobi sakit tobu gini sampean ya sakit rebe daruna mon tadaruna tak kira ngerasa aki berarti erone kan ngerasa aki sakit ngerasa aki nikmat juga ngerasa aki sakit der macara neng adab kubur ya ini contohnya lah sampean makin ngerasa aki nikmat odi sebab ki bederuh ngerasa aki sakit sebab bederuh berarti erone kan ngerasa aki lah erona orang yang beriman ke Gusti Allah sabo dalam lampu-lampu segelak lampu gelak tembus muallaqah gantong aki dening Gusti Allah tembus sampai ke aras. Masya Allah mulja nya bener mulja erona mulja sing kenapa sing ke erona orang yang beriman dekat Allah Subhanahu wa taala oneng ring sepo kuli sampean sing alam kubur nih kok oneng Pak lebih bebas sebab alam oh tang anak setia ngaji nggak suri mangken oneng oh tang anak setia ngidi ngaki nasihat datang majelis ilmu apa sah darusan taraweh salat berjamaah dan lain sebagainya ada buaki inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat sesungguhnya amal-amal kalian ditampakkan kepada kerabat-kerabatmu wa asyairikum dan keluarga-keluargamu minal amwati daripada keluarga kerabat yang telah meninggal dunia serta mati ini ke epa oning bi Gusti Allah tu'radu tampak akhir ya amalanan beun Arya amal begusaan beun wa ingkana fa ingkana khairan istabshiru jika amal tersebut khairan berupa kebajikan dan kebaikan istabshiru mereka merasa bahagia senang alhamdulillah tangan apa jeng alhamdulillah tangkom poya pasa alhamdulillah datang majelis bagus alhamdulillah rukun setretanan istabshiru oleh bisyarah oleh kabar gembira wa in kana ghaira dzalik ketika amal-amal kuliwi sambian nikah tak ingat nikah yakni amal saya coba melolo juga nih tambah aki dekat keluarga-keluarga kerabat-kerabat sampun ninggal umur nikah qalu pada ngocak orang-orang sinalam kubur gele Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana ya Allah cek paten orang-orang nikah kecuali lek beri hidayah kada perukun kada Gusti petobat kada Gusti baru pate nutu aki cek susah ya Allah anakku le nikah ya Allah kita tobat tang anak kakek kita tobat kakek cow maki pancet kelakon kedari ya Allahumma la tumithum ya Allah cek paten sedaja nikah Gusti hatta tahdihim sehingga panjenengan abri hidayah dak mereka dak anak-anak poto dan kaula kama hadaitana sebagaimana panjenengan ampun abri hidayah kebetulan kaula artinya enggan ketemu bi anak kompo ya tak gelem saya ketemu aku ning alam akhirat bi anak keturunan mungkin kebedaan kadari ya susah Pak ya baktana beruntung kalau panjenengan pele tining Allah Subhanahu taala bisa menghadiri majelis-majelis saya apolong bi orang-orang saya insyaallah dadi sabab kula bi panjenengan catet dadi orang-orang saya amin Allahumma amin dadi cek sampai
Mun kira aki bakto odin kelak reng tua tak kerja tak kede. Maka neng alam kubur juga tak kerja ben tak kede. Tak kede. Mun kira apa sih meseneng selama odin tetep Maka ini kesebekal terus meseneng. Dek ring tua kelak sing alam kubur. Utang bapak bilang seneng kok mun maca Yasin. Utang bapak dia seneng mun engkau ruak ngaji engkau mun ruak. Lah nika mun lazimin terus menerus berarti kula panjenengan ampun mebunga meseneng dek keluarga sampun ninggal umur. Tapi mun lalaku mata kerjat mun lagi odin je mata kerjat Pak. Lebenyan mata kerjat sampai ke kuburan. Eman nya. Eman. Bapak ring bagus ternyata anan ring mbok coba kabeh. Naudzubillah. Beruntung mun anan ring pun penting nyari turunan nika. Penting nyari turunan anak sapari penting. Mun turunan ring coba lecek sanga saya. Lah tak kira bener kelakon apa? Tak kira bener. Mun turunan ring tak genah, lah tak kira genah lah. Benyaan 99,9% je lah. Engki. Faktor keturunan ini juga menentukan juga sangat berpengaruh dekat kelangsungan kebaikan nih. Motor yang bagus, insya Allah bagus benar ya. Tapi sebalik mulai orang coba, ben butuh dibudin. Tangan reo cak gula nih cek sekarepan ngalaman to abisanan nah congok kada penting cek polan soki. Masih soki mau tak perhatiin tak kira pelak kesambian. Penting turunan sabar ya. Oh tak petiratin keng turunan yang bagus. Bismillah lah cukup lah jelah. Kelaban turun dan jadi bisyarah, jadi kabar gembira. Waktu eman bilan menang lomba kecantikan sekecamatan. Paling gratin sekecamatan. Cuma tahu cok eman menang kecantikan. Leperot lah keltop situ. Bilan ratin ya. Lomba kecantikan menang ning kecamatan ya. King kelaki na cuy bengal ya wilan orang. Congong tak ada ki. Lah korbin ada ya buduk tak ada ya. Ila ada ya ki ya. Tak kerentan Pak. Bedeng ki kuncuk repot melarat qalilan mah sedikit dan jarang sekali. Bapak coba anak bagus kecuali pacet nak kanan bersak bimbing. Andik guru. Saya bisa nonton baru nih kayak insyaallah patemu bi Gusti Allah. Tapi mau nganti lagi turunan. Tapi ki bener tak menentukan turunan yang bagus apa mesti bagus tak mesti bagus. Cuma kebanyakan benyan bagus. Tapi beda keturunan saya bagus coba nih kebeda. Kita akhirnya ketemu di keluarga. Pada orang bini head, bini sampian head. Masa bini mau head keneng, tengen ke bolong tedung. Keluarga yang bagus, tapi coba kelakuan. Pada bi head ya, tak bolong aku di keluarga. Tak bolong bi mbambana, tak bolong bi ajedaduh. Apolong bi reng tuan, apolong bi mbambananya reng tuan bagus kabeh kaki reng coba tak bisa. Malaikat kula na turun na kiai kasai, bapan ban kiai ban tadi apa? Tadi penjahat kaki. Reng bine mana hete kan yang kebolong tedung, walaupun halal kanggo sambian. Keluarga kanggo sambian reng bine nika. Cuma karena het tak bisa. Sebenarnya juga turun ada yang bagus, tapi kelakuannya coba het berarti aja. Ya, nifas berarti tekan yang kebolong tedungnya. Nah, jadi nyaben orang se napa nyamana se mulje gele kawal bi malaikat sabak ning dalam tempat berlampu-lampu na qanadil beberapa lampu al muallaq sampai tembus sampai dekat arasy Allah Subhanahu wa taala termasuk arwah-arwah syuhada orang-orang yang mati syahid tanta ancor oneng Pak oneng mergana ruguru saya entari kasa oneng siapa saya entar ya tahu siapa saya entar ya tahu oh fulan bin fulan oneng apa boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dawuh Gusti Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah, fi sabilillah, yang mati menegakkan agama Allah, menyebarkan ilmu Allah, menegakkan syariat Allah, amwata. Cek kok caring mati dia. Gusti Allah saya tak terima. Biar sampean. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Allah Ta'ala saya bu. Dengan tegas Allah menyatakan, jangan sekali-kali kamu menyangka dan mengira orang yang meninggal di jalan Allah, yang mati membela agama Allah, mati sia-sia. La, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah Ta'ala si ada bu ahya'un 'inda rabbihim, odi munggu Gusti Allah dia. Wali Songo odi munggu Gusti Allah, buktene yentaren bi orang. Orang entar ngakui adab, sopan santun, pakai akhlak. Dari dimma bener cuma Indonesia, bahkan dari luar negeri entar ke Wali Songo. Entar dak Habib Ja'far bin Syekhan As-Segah Pasuruan, entar dak Romoya Hamid Pasuruan. Dari mandiman daerah entar karena ngalih kenengan Pak, ngalih kenengan karena arwana apa pacet tak mati. Odi mungku Gusti Allah entaren bi orang tabarruk orang kinangan ngalak barokah kinangan. Korcak bitabit mun kabesarian. Dok kesarian 2 bulan. Alah kok apa kake? Nyari lamat kok. Akhirnya nemu selo. Nemu di aja, yang buyut banjir, lamat dia. Hari semua datang rezeki aja bah muhajir tak jualan selo, aja selo noreng yang kalau pai bingung rasa. Abu tu sabak deh ya. Moro namanya kekuburan dah lamat can. Cobi tabit mentara kekuburan je lah. Kor lah istiqomah. Setahun, ki kurang 2 bulan ni kok. Demak dengan dia anak bini mak tadi atau kumaisan. Nyala kok ya hubungan bi orang-orang sing alam kubur nikah. Idza ta'assara lakal umur, mun sampeyan nikah dalam umur, dalam perkara-perkara neka repot, fazurul kubur, entare ke kuburan. Ya minta dak Gusti Allah saya minta ke kuburan, lah tahu sabar le. Oh syirik dia. Berarti nyembah dak selain Gusti Allah. Lah nyembah selain Gusti Allah tahu cak la ilaha il, ada pangeran sik sembah kecuali Gusti. Apa perlu ke kuburan? Dia kan entar apa karo entar. Aziaro. Entar ke kuburna ulama, entar ke kuburna para aulia, entar ke kuburna cena ya tak apa-apa. Kayak ngalak contoh ke kuburna cena gila. Mati kakinya. Pabrikin banyak kakinya, sinyo. Tuku na banyak, di tuku kain, di tuku sebarang bedu ya mati tempak mai sana. Tompes kaki lah, mulai mari. Apa? Syirik. Sengkeng nempak mai sana syirik. Lalu adapun para aulia jaring Gusti Allah sadar wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Allah Ta'ala sadar, ya tak ada remar ya. Cek nyangka kakek ulama saya mati syahid. Saya rasa mati sing ngocak ulama re mati muspro Pak. Mati nengak mati na kajuan ngak mati na hayawan dia ta. Mati na ulama, setan ulama mikir umat. Mikir ilmu, nyebarake ilmu, dakwah. Sing ke setan gelak setan dalam keberadaan fisabi. Cek sampai sangkareng mati. Entar ke kuburna para wali. Tetap minta ke Gusti Allah ini yang cuma wasilah lantaran asemak ada orang yang sesemak dekat Gusti Allah. Apa salah nak karo entar ke kuburan? Morole kocak tahlil syirik neraka. Dok kuburan syirik neraka. Tapi banyak yang masuk ke neraka mereka baca Quran. Di mana yang baca Quran masuk neraka? Sering saya baca jadi Yasin. Saya baca tahlil la ilaha illallah. Ba tak gena saya engki sampian merkena ibadah kudu beda ilmu na.
berilmu na. Akhir udah pesarian pancet tak nemu lamat ngale kata saya lau. Tak lem soki bulan jan. Ngaruh kata saya lau ga nyanyi loro kidul. Wah. Imun bunyai entar keburan bunyai siapa dia. Masih nyanyi mun nyanyi loro kidul teh tong keleng nyanyi ronggeng ja. Cek entar pesarena. Pahamin ki. Jadi khusus ndak kubur ngereng tua pak. Oneng reng sepo sini kini oneng pak. Tung situ nggak kematangan anak ruah, tahu mantona ruah, anak ruah, kombo ya oneng saja. Lebih dari debu aki bro. Bila bagus bunga seneng, bila coba amin tak ke Gusti Allah ya Allah beraki hidayah. Cak saya nak foto dan kau lemon ngak ni ke kebedek nak Gusti. Tapi kita bisa main ngak bonan hanya sebatas minta dek ke Gusti Allah. Khusus tidak kuburna kebaanan patau dek kuburna bana been, kuburna buyut been, dek kuburna man been nak. Tak tahu ke kuburna. Karo mun ngajak ke kuburan ngibe embin. Embine bangker tau kuwi jong nak jong embin jong. Dadi tak tahu cek sekema patok nembuk bi bapak ro tak tahu. Masih semai baca le soro aja gembin. Utang kulit sampean iki raja Pak kering tua Pak. Kullu duyun tastati' raddaha illa duyunana ila walidina. Kullu duyun nastati' raddaha, setiap hutang kita mampu membayar. Utang apa sampean? Mampu aja. Baca utang. Karena sampean utang pun kelar bade saya jaga akhirna. Kullu duyun nastati' raddaha. Setiap utang nih rata-rata orang mampu mengejar utang, membeli utang nih kah. Illa duyunana ila walidina, kecuali utang kering tua tak bisa meles Pak, tak bisa meles. Boleh siapa kering tua? Seandainya dunia pun saya bagi kering tua, kita mampu meles kinangan. Utang sekapin bisa, kelabon cara cicil bisa, tak sanggup pula mun satejo. Kalau bisa nak insyaallah setahun 2 tahun kula kelar, kalau sebulan nikah mampu. Kullu duyun nastati' raddaha illa duyunana liwalidina, kecuali utang kering tua tak bisa. Tak bisa meles kulit sampean. Ya, tak bisa meles. Si doa lah. Dengan napa amal-amal sing ngak nikah. Sehingga insyaallah ring sepo juga noro ketampiasan ganjaran dari pengajian nikah. Amin. Allahumma amin. Karena gak dinto ngestete ongku. Ngestete ongku. Lakoh saya tepak, saya halal, saya nikah. Kang kui sangon ibadah, sisi pagi sedekah kang kui reng tua. Tahu reng tua. Seneng bunga. Ban mun tak urunan tak nyelametna bapak. Urunan, nungkok tau. Oh iya nje cinta urunan burung. Mosok selamatan burung. Pulang tak urunan. Padahal anak banyak yang iya iya. Anak lemak tak mampu ngoromat embuk situng. Embuk situng ngoromat anak lemak dia mampu. Keng anak lemak ngoromat embuk situng tak mampu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena gak dinto. Ke kuburan entaren seharian minimal setiap mare doa nih angkat tanang Allahumma ufirli waliwa Allahumma ufir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sighara Allahumma ufirli dhunubi wali walidi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wanita tak ada pun saya bisa mabunga kering sepo saya ning alam kubur ngak dua anak kering tu ni sobung pun. Tak harap-harap apa boleh lah. Tak harap-harap kakanan, tak harap-harap kendaraan, tak harap-harap amal dok ni kepunan. Nah, jadi mon amal saya dek ring tua ni juga ni pakaton. Khusus sentar kepesaran para ulama karena tak seten ni kah. Nyaben-nyaben orang si soleh ni sabuk ning bedo set cendel lagi mereka ni geletong lagi sampai ke aras. Bebas mengetahui saya rasa entar ni one wallahu alam kata apa kita tahu yang pada ki odi kina mereka orang odi ria tero lanjeng umur tero ki karena ki
ngerasaki odi apa orang mati lah ngerasaki mati lah tak terus apa boleh terus amal to lah saya odi macam tak ngerasaki ganjaran amal pak ya tak terus engki tak terus jadi macam kita ngerasaki dak nikmat ganjaran amal nih kah cek saking ngerasaki ngerasana kakanan ngerasaki ngerasana dak merasana kenikmatan yang dunia nih kah yo terus odi terus yang baca ngerasaki nikmat ngakan nikmat odi. Lah orang sini alam kubur ni kapon ngerasaki dek remah nikmat ganjaran. Nikmat balasan dari Gusti Allah. Tak terus apa tok lah terus amal tok lah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, pemundur lagi sekejap Gusti. Apa saya minta? Benar apa boleh saya minta? Fa asaddaqa. Sedekah kada saya minta. Karena rata-rata orang seneng bacalah senengan eberi tenimbang meri. Siapa tahu manusia baca punan. Senengan eberi tenimbang meri. Jadi batak cerek dah berde sang kuning batak ke manusia kapiran dia asli nih batak cerek nih kah. King berde saya bisa merangin dek sifat al-bukhul kela singka aben berubah sifat tetiloman berde saya panca terus. Singka orang-orang saya mati kapire mentah ya Allah mau nepau di boleh kula sodako. Beni haji ya, beni umroh, asodako. Saya pentak ada aja asodako. Bodoh orang secerek, cerek sara. Dek dino orang kira cerek pak. Asodako berapa ban? 500 cek banyak kan. Seket deh lo. 400 seket diteku kan tak kau butuh lenare. Apa? Dek dino orang cerek. Mun dina benti biki semur kan lah masuk akal lah. Dak dinoreng. Nyumpung kasan berapa? Nyumpung 5 juta kan kui pembangunan masjid. Oh, dia banyak. Tak eman dah. Pemenang kon jadi nerapa mau 5 juta. Paling jelas saya ke 5 juta je. Kalkulator apa? Kalkulator jian, bener kalkulator akhirat. Situng tambah situng congok nih kalkulator 2 1 saya kurangin segeme congok berapa petok 5 wah iya pacet kalkulator can kanjeng Nabi mana koso malun min sodakotin bal yazdad telo kali dunia saya gebe sodako tak bakal aku orang bahkan atamba kamu mah tak tepat 1 saya kurangin 20 kare belum bolo tak tepat ada kalkulator dunia kalkulator kanjeng Nabi akhirat iman renggerengan 2 tambah ajam situng berapa ya gemet rengkaki kan aku kalkulator dunia situng pun tambah situng berapa 2 mau situng tambah situng peto yang kau dia laki tambah bini lah anak 5 tak ada peto carpak ini kebanyakan carpak kalkulator aja mana masa depan itu teleleso bila saya sedih kamu nyonyo di masa depan to masa depan akhirat pa jember pa bunga jadi monggo mater oleh tak terus di boleh lah bene anu lanceng saya mati tak ajo me pengaber malah tenang malah tak gujeng malah tak jaga boleh aku retat petat ini seraja mulai retat petat kada jiri sakit kabeh pak retat petat sampai bulu nak ketaruh gini saja sakit kasa papancet bayi lamun bade lanceng mati papancet pak keluar aja beli pelapai nyoro si tukang masak Papua keba kebule deh ya le papancet ajam je papancet keng ocol ning kuburan tau sana men gedeng sampean pun gedeng gedok atau mun tak nemu bunga gedeng mele gedeng kan orjo bi ajam insyaallah lah wis ra. Lah tembange pengaber deh ya ji ya.
Sakit nih sara aja mah. Tore sampean bulu nempian tak peret setia. Mara bulun kaki saya debu setia. Ku tak beles buluna. Bulun betes kaki atu atta. Amule bulu senengki geriki dia. Pada masih aja bisa kayak gitu debu buluna juga. Pengapur buang bola soda. Bener deh caran sodako kelero. Kebiasaan belum tentu baik. Yang baik perlu dibiasakan. Ini tak bagus nih kak. Pepancet aja mau kor beli. Mau tak beli ya terakimataan tak apa-apa lah. Odik dia. Napa nih kok? Ano aja mau. Oh oke ano. Dah iyalah. Tak ada yo sokal lebon. Ya tak. Tekor tok. Manunter muga dadi ilmu manfaat. Ya, dadi nek nyeritake bahwa orang saya dene gelek sae beri bulungan, sekali mah bulungan nika tembus sampai ke akhirat. Sebalik mon coba bulunge iki bi malaikat, pekaton cuma manzilihi wa maq'adihi, tempat ben ketojuna yang kipane ka neraka. Antar muka pada selamat ya. Tadi kula nyeritake sini keneka semua beda napa akejen malaikat kok takok engku sampean. Ya tetap takok, keng mun terus-terusan takok masuk seneng. Mergana orang ini beri sifat lupa, Pak. Manusia. Man orang nusia saya pelupa. Mergana manusia dari nusia, man iku wong nusia kang den laleaken banyak lopan manusia nika berkena lopan nika nikmat rahmat dari Gusti Allah mun sampai lopan nika tak beri lopan manusia wah ya terus dalam kebodohan enggak tok dok semate enggak tok dok ruwa enggak tok dok ria enggak tok engan terus mosok seneng ngodi engan pelopa keng mun terus-terusan lopa dari ya benih manusia ya binatang berarti mon manusia orang yang dilupakan ki beda engaan mon manusia keng mula tada engan sakale bene manusia nika hayawan bonan pak enga bi kematian lang berumpa kale me koloreng majengaki oreng tapi tak sama sekali tak ngebe semangat teti sampai yaki kelaban cara beda humor sono kesekoneng aneka seporan sebanyak benen apa keng male tak stres. Jadi semua goreng sasa ya cangrep ya jemur ya sasa cangrep dhewe mau cangrep tok tepege sampean. Tak ngaji, Bang. Aduh, lemes kok ngaji dah jengko. Ana mate tok saya kebentar. Iki tedu ngebisi bine lede ya. Jane. Tak kenceng kok. Arapa? Mare ngaji kok gelek enggak. Can bini, buam iya. Mereka lupa ya, engak ibu dekenangan sini kanggi. Oh teman apa aja ngengak, tapan sini kaenga, sini kita itu manusia mereka ni kocak manusia yang dilupakan. Dan yang mau lupa terus, ya benih manusia ni berarti tandi betak berarti orang ini. Ya, termoga detail masih manfaat. Termoga selamat dunia akhirat, termoga ring sepo sampun ninggal dunia, termoga pada pejembar kuburnah, selamat ning alam kuburnah, termoga kebagusan kayak pada Pak Aban, kecubaan nih termoga tak pada Pak. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة خلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه
باطل لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. Fotokopi apa ada sih? Kala الفاضل بالقبول الفاضل حضرة حبيب رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبار وسوسا مهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا خلع قسم والفقر المقدم جميع ساداتنا لبا علي وفخر وجوش وكرب إنسان وقاق بن سالم قد بربان سنة شاه عبد القادر جيلان وسنة شاذلي ثم إلى الشافعي والإمام زين الدين المالباري والإمام السيوطي والإمام ابن حجر العسقلاني وأصول إمام فريم ثم إلى صاحب هذا المقام الذي عبد زوجته الوليد أحمد خليل عبد الله وأصول إمام فريم ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وتنافنا الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.